Poštovani prijatelji i koleginice i kolege, ja želim da vas pozdravim u ime Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i da se zahvalim što ste se u ovolikom broju, maksimalno ikad do sada odazvali na ovaj skup koji praktično ozvaničavamo učešće Republike Srbije u Evropskom proglašu Evrope za građane i građanke. Malo mi je nezgodno. Želim da početku izvinim onima koji će možda stajati. Interesovanje je bilo veliko, mi smo čak bili u situaciji da oko 100 ljudi odbijemo. Međutim, evo za utehu svima, ja ću kasnije reći više o kontaktima i o kontakt osobama koje imamo na raspolaganju sva vaša pitanja, a i o tome da ćemo i u toku ove godine održati takođe panelske sesije kojima ćemo vas više informisati i detaljnije o programima, odnosno pozivima u okviru ovog programa koji slede. Ovo nije prvi događaj koji smo organizovali, ovo je prvi zvanični događaj kao kick-off za zvanični ulazak u program. Mi smo u 2012. već organizovali nekoliko skupova, možda su neki od vas i prisustvovali, na kojima je bilo sigurno preko 200 ljudi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, nedavno Novom Pazaru i šire, gde smo što samostalno, što uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske više informisali građana o tome kako su uslovi za pristupanje ovom programu. Konačno, potpisivanje memoranduma o saglasnosti koji se desio 9. novembra 2012. godine, Republika Srbije je pristupila ovom programu i Vlada je u tu ime ovlastila Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom da potpiše ovaj program. Ovaj proces je trajao nekog godinu i po dana, čitave naše pripreme oko ulaska i u tome nam je dosta pomagao, jer još jedno hvala gospodinu Kikru iz Direktorata za komunikacije Evropske komisije, naočito zbog smene Vlade, međutim omogućili smo praktično da u poslednjem trenutku potpisivanjem sporazuma krajem 2012. omogućimo da odmah u 13. vama postanu dostupni fondovi za ovaj poziv februarski, o kome ćete dobiti više informacija danas. Ovo na sve, nadam se, ukoliko bude bilo dovoljno vaše odobrene projekte u maksimalnim iznosima. To će biti nekakvi procenti, verovatno u iznosu pretpostavljamo 5%, u zavisnosti od toga koliko nam naravno bude odobrena sredstva, što verujem da će biti, i od toga koliko prethodno projekata bude praktično nagrađeno u ovoj godini. Ali otpod ćete biti u komunikaciji s nama i praktično kada ja sačekamo da krene ovo, da vi aplicirate, da dobijete, pa mislim da ćemo uspeti da se izborimo za ta sredstva. Svakako nama ostaje zadatak sledeću godinu da pokušamo da dobijemo nešto veći iznos na ovu budžetsku liniju, koja što se tiče našeg mandata treba pre svega da ostane fokusirani na sufinansiranje projekata odobrenih u okviru Evrope za građane i građanke. Evo sad možemo da krenemo i na možda i finalnu grupu pitanja ili praktično da vidimo da nastavimo, evo vidim Boš opet, kako se nije nekada javio i vi. Ili već ukoliko mikrofon kod vas, izvolite gospodine, izvolite. Htio sam da se zahvalim svi godina pružatelj. Izvijem se što pričam, odnosno čitam, ali zbog zdravstvenog stanja sam sada upravo napisao par rečenica da se obratim. Moje ime je Dragiša Zekić i izvršni sam direktor organizacije Hipotetis. To je organizacija osoba koje žive sa hepatitisom. Ujedno sam član AS centra, organizacija za podršku mladima koji žive sa HIV-om i AIDS-om. Ja vam neću postavljati pitanja, istiževom, da vas upoznam, a da vi o tome, koliko ste mogućnosti naravno, izvestite institucije Evropske unije, da u Srbiji živi oko 500.000 osoba sa hepatitisom B i C. To je jako veliko projekat. U Srbiji se najstrašnije krše osnovna ljudska prava osoba inficiranih hepatitisom. Tako što se trenutno tako veliko broja ljudi na lečenju regionalnom feronom i lekom ivervidom, to je neka prva generacija lekova, kažem, nalazi svega 800 ljudi. Zbog svega ovoga, znači dakle kršenje ljudskih prava, prava na lečenje, prava na život, zbog svega ovoga veliki broj inficiranih hepatitisom je prinuđeno, znači ovo ne pričam napamet,
nego i na osnovu istraživanja koje sam ja lično sprovodio, je prinuđeno da traži, na primjer, državljanstvo u Bosni i Hercegovini, gdje je tamo terapija svima moguća. Ili azil u nekoj od zemalja Europske unije, kako bi dobili terapiju i preživjeli. Evo sad ću reći konkretnost. Moj slučaj, ja se čujemo, konkretno, ja živim se hepatitisom C skoro 30 godina, znači skoro 30 godina. Još uvek nisam dobio terapiju. Ja mislim da je to flagrantno kršenje ljudskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu. I mislim da bi Evropska unija morala nešto da preuzme ovo pitanje. Jako bih volio da ovo pitanje razmotrite, jer u interesu kako samih pacijenata u Srbiji, tako i Evropske unije. A isto tako, to bih da kažem, na osnovu istraživanja koje sam isproveo, na velikom broju, znači preko 200 ljudi iz Srbije koji su tražili politički azil, koji se dobio, odnosno boravak odobrava od strane zemalja Evropske unije po više osnova, između ostalo iz međunarodno pravnih i humanitarnih razloga, da je veliki broj njih, znači preko, da kažem, 50% tražio azil upravo zbog nepružene zdravstvene zaštite i konkretno zbog hepatitisa C terapije, da je veliki broj. Znači, samo da vas upoznam, na veliki broj zemalja traži azil, znači politički azil, u zemljama Evropske unije zbog kršenja ljudskih prava, odnosno nepružene zdravstvene zaštite. Hvala. Jana Zanić iz Slovenske reciklere. Pomenite da postoji veliki broj zemalja koje ovaj problem